मोर प्रिय माने शोइबा पूर्वरु आपण माने ईश्वर को प्रथम स्थान दियंतु। मोर प्रिय माने आमे दिन सारा आज कार्य कलु, अनेक समय अनेक प्रकार दुर्घटना, अनेक समस्या, अनेक प्रतिबंधक थिले सुधा प्रभु आमानंकु रक्षा कले। से आमानंकर साहाय्यकारी हेले, आमानंकर चतुर्पार्श्व से आमानंकर रक्षाकारी हेले। मोर प्रिय माने किंतु परमेश्वर को आमाने गोटे सेकेंड गोटे मिनिट मध्य आमाने ताकू धन्यवाद दे पारो। मोर प्रिय माने ए रात्र समय प्रार्थना को आरंभ करने पूर्व मु आपण मानकु अल्प किछि जणैबा को चाहे जे ए सोइबा पूर्व आपण माने प्रथम स्थान ईश्वर को दियंतु। निज जीवन को समीक्षा करंतु ताहांको ठारे, कारण मोर प्रिय माने उत्तम निद्रा शरीर उपकारिता अटे, शरीर निमंते स्वास्थ्यजनक अटे। किंतु यही निद्रा समस्त को उत्तम भाव निद्रा मिल न थाए। मोर प्रिय माने अनेक लोक शोइबा पूर्वर शोइबा समय अनेक प्रकार खराब स्वप्न देखि थांती। अनेक लोक शोइबा समय अधा निदारु से निद्रा भांगी जाई थाए। अनेक लोक अनेक प्रकार भयभीत हुअन्ति, कारण से निद्रार असंपूर्णता सकाशु से माने रोगग्रस्त हुअन्ति। मोर प्रिय माने गोटे उत्तम निद्रा शरीर प्रचुर भाव एक स्वास्थ्यजनक अटे। किंतु एही निद्रा को समस्ते स्वास्थ्य निद्रा को पाई पारंती नहीं। मोर प्रिय माने आमानकु बाइबल कहे जे आपण मानक सम्मुख में मु अल्प किछि वाक्य रखिबाकु चाहे। आपण माने मो सहित खुलंतु हितोपदेश 3 पर्व तार 24 पद एवं 25 पद। एठारे लेखा अछि, मोर प्रिय माने शयन काल रे तुम्भर आशंका हेबो नाही। हाँ, तुम्बे शयन करिवो और तुम्भर निद्रा सुखजनक हेबो। एठारे कहउछंती मोर प्रिय माने शयन काल रे तुम्भर आशंका हेबो नाही। मोर प्रिय माने शयन काल रे तुम्भर आशंका हेबो नाही। अनेके शोइबा समय अनेक प्रकार खराब स्वप्न देखि से माने हठात भयग्रस्त होई थांती। से माने हठात से माने अनेक प्रकार आशंका बा चिंता को नहीं से माने भोजग्रस्त हुअन्ति, जहाँफल से मानकर निद्रा भांगी जाई थाए एवं से माने सुखजनक निद्रा को पाई पारि न थांती। मोर प्रिय माने एठारे वाक्य आमानकु कहे जे शयन काल रे आशंका हेबो नाही। हाँ, तुम्बे शयन करिवो और तुम्बर निद्रा सुखजनक हेबो। तुम्बे शयन करिवो और तुम्बर निद्रा सुखजनक हेबो। मोर प्रिय माने आजिकाली यही पृथ्वी माने देखिबा अनेकंकर शोइबार उत्तम स्वास्थ्य शोइबा पाई से माने उत्तम निद्रा को पाई पारु नांती। कारण कहीं ना से माने ए जगतर चिंताधारा को ए जगतर लालसा को से माने सब बेले पछरे घोड़े अछंती। मोर प्रिय माने आम माने 25 पदरे मध्य देखु, हठात उत्पन्न आशंका कि दुष्ट मानक उपस्थिति विनाश भय करना, जेहेतु सदा प्रभु तुम्भर विश्वास भूमि हेबे। से तुम्भर पाद फांदरू रक्षा करिवे। मोर प्रिय माने सदा प्रभु आम्भ मानकर विश्वास भूमि अटंती। कारण जो माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास रखती से मानकर उद्धार करता, से मानकर परित्राण करता। कारण यीशु ख्रीष्ट ए जगत को जन्म हेले आमानकर पापर भार को से बहन कले, कालवरी क्रूसरे से निजर से पवित्र रक्त को झराइले। मोर प्रिय माने केवल आमानकर मंगल पाई, केवल आमानकर उद्धार पाई, केवल आमानकर रक्षा पाई। मोर प्रिय माने जदि आम माने उत्तम निद्रा पाइबा पाई हेले प्रथम स्थान आमानकु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देवा पाई चाहे देवार आवश्यकता अटे। मोर प्रिय माने जे उत्तम निद्रा पाई आमानक उज्जवल भविष्य पाई, आमानक परिवार सुख पाई, आमानक स्वास्थ्य क्षेत्र जीवन पाई
ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ଦିନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ସାରା ରକ୍ଷା କରିଅଛ ଅନେକ ଆପଦ ବିପଦ ସମସ୍ୟାରୁ, ଅନେକ ବିପଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଅଛ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଦିନକୁ ଏହିପରି ସମୟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଆଶାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଏପରି ସମୟକୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ବାପା। କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଦୟା ତୁମରି କରୁଣା ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନଟି ଦେଇଅଛ ବାପା, ଏହି ସମୟଟି ଦେଇଅଛ ବାପା। କେବଳ ତୁମ ଅସୀମ କରୁଣା ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଦେଇଅଛ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଏ ରାତ୍ରକାଳ ସମୟରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଭୟଭୀତ କରିଥାଏ। ତହିଁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବାପା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଏହି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ କରେ ବାପା। ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଯେତେ ବି ଭାଇମାନେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରେ ବାପା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ବାପା। ଏ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ, ପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ତୁମେ ମିଶ୍ରର ରାଜା ଭାବରେ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲ, ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ। ସେହିପରି ବାପା ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଶୈତାନର ଅନେକ ଶତ୍ରୁତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ, ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଧମକ ଦେଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ତୁମେ ଦୂର କରିଦିଅ ବାପା। ଏକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ ବାପା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୁଏ ବାପା, କାଲି ଏକ ନୂତନ ଦିବସ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ରାତ୍ର ସମୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦିଏ ବାପା। ଏ ରାତ୍ର ସମୟକୁ ତୁମ ହାତ ପାପୁଳିରେ ରଖେ। ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବ ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଏ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି।